E whaatalo whatu talafo ala Radio Samoa ile nei tai au, alo mai au talo le asonga fua. Na uma ona fasi le leo to e alu ma ave whaamalosi ila na ta avale mole mamao e tasi tesi 5 kilomita. O le pole asa to ana ina tau mo whaiei le leo e whaatu le ta avale Hamilton, peitai, a o whaiei o na tiute na o ai ina ese ai, male ave ta avale mai uai ina whaamanu alia fafonga o le leo, a whai na tuai maona o loa. E ese na uma ona wha o lima le leo, ai to e alu ma ave le ta avale. Se fulu valu tau sanga le matua o le ali itala vau roto rua na toe maua muli i lea lava polo o lafi lunga o le la au. Ma o le ana sai mai ai loa i leo, ma whaatala noa ana nafi, ma o lo o tā lia ona mō lianga o lo o ilo pea. Wa toe te aitua ma le fale mai le leo o whaamanu alia ma i whaamauninga mai le ofisa o lo o ave umo na aso malo lo i le vaiaso atoa le nei. O nisi o moli mauna i loane le leo na aru le taavale matoso, le ana vilia leo matuli loa le taavale a le ua tau fia i le nei mata upu. Watalo le fono leo masui mai tua o leo ina no fuanga faitele ma ua faiai le mai au sofa i le au ngā oi o le Partridge Jewelers i le fale whaatau. A le Westfield i New Market i au kilani le asofa rai le tāluai. O le nei fono lo o taita ia i leo North Shore, Rodney, whaapea leo mai sisifo au kilani. Ma olo o lawa lunga i le tala noa ino le saunga le mua tangata lau tele, ma o le alavana whaatu langa i le inga o ia le fale o loa le Partridge. O le late le tula iwa i le pōle asfaraile. Le ana o sa whaia i le au ngā o i le fale o loa wha au ngā i le taavale ngā o i e so ai tio ata, ma ulu fale wha malosi. Ma e tupu wa a mata o na tapuni. O ka peneta na wha le anga ino le fale o loa, ma peni na ana ngata le ana ngā o ia i le alava pō. Report leo lo o ta uai e le mamau ma le fale o loa na wha le anga ina. Le no fuanga na toe mau o muli e le taavale lava lea wha atasi manisi o loa ngā oi nei, ma e wha awhetaia. E le ai se isi o le au whai ngā luenga nā whai nai. O le aso lulo le vaiaso le nei, le fono ma e whai ai New Market. Ste folo ma le tasi tangata manu nu ai le mua na tula i mai le awauli ana nafi i North Shore i au kilani. Te o le sifulu ma le lua i le awauli le ana reportia nei le ofisa o le tinei mu. Ma e taunu ua tu o tele ina whaaleanga ina uma le pito i lunga o le fale funga fale lua. E to ono tangata na lave ina mai le fale ua mu. To a 5 na ave le fale mai i North Shore. Ma isi na tonga fitia lava i lea lava no fuanga ona o manuanga mitipiti. Tāne le whana nafi wati nei le mu ma o le ana i lava le taavale fui mue tasi wha apea ma le tangata so e lea lava no fuanga mo so e nga wha a wau. A o mawhau tauranga e tuu mai i lalo le sawa wha atapula ai whiwa i eita avale i totono lo na taulanga wha atau. Wa wha awhita ia i le lapata inga mai le minister whela ua inga Simeon Brown. O leo lo wha atala noa ina le fuafuanga e tuu mai i lalo i le tolu se 10 kilomita i le tūla le sawa wha atapula ai whiwa i eita avale i totono le taulanga wha atau. E se ai isi swinga i no fuanga i eia onga mamarai i tauranga lava. Beitai, mai le minister ia Brown. O le mai maunga o tūpea tangata tutongi la fonga wa o lea e le o toi mamau sau i tua swingo le tū la fono e toi o osia i le malo le swingo lo o la tau wa ai iai. Peita i le toi finau mai o le sui o le pule ngā nu o tau ranga i tūsa matala le One News o lo o tali mai ai e le o iai so la tau manatu e a fia le swinga. Le o lo o mana na o iai le pule ngā nu i le swingo lo o hanga i le malo e fai. Mai le minister na te una ia le pule ngā nu e toi sila i le swingo lo o mana na o iai, ma swingo lo o iai whainga whaavai. Leo lo o anga i le malo e sui malo ia ai ele i o le whaai unga o le nei tausanga. Whai watu i tala mai au se tālia, to a 5 ta mai ta ai maleli i wa mali liu i le oso whainga na tatui tu lo wai e se tasi o li au se tālia lava. Mana tupu le fale whaatau o le Westfield Bondi Junction i Simi. Ripotio le li fast fulu tau sanga le matua o Joel Couchy e whaapea whaatu asi i tia atu i sini le masina tāluai, mai kuini selani. O ia lea na momo e atu i totono le mall, maleanga ese ma whaau o manuanga i nisi o tangata whaatau. Ese mai le to ono wa whaamaonia wa fasi o tiai, e tusa ma le to a se fulu lua isi tangata manu nu ai au fiai ma le pepe iwa masina. Ma o se alo e whaasino i se tasi o tinau le to ono, lea ua mali liu. Reportia leo lo o whaamaonia mai ai e tusa ma le to avalua i la tolo o manu nu o tinam ta mai tai. Ma o sa wai ma le fesili pe whaamata na tau lai o so whainga le li a Couchy lea fo iwa maliu i na ua whanai le leo i lea na vaso, a nga i le tū pao ta mai tai. O lo whaasolo so e ngā leo i le taimi nei ai i tala ango le li a Couchy o se tasi e ia a fiango lo na mawhauwhau, ma e loa fo i e leo.
I lunga le social media na nafi whaatasi ma leo New South Wales, o loo whaafetai e le toa tele le tamaita i leo e toa tasi, Amy Scott, le alava na aluatu na o ia mai a vave whaamuta ngā i o inga lea lofa a le na whaia i totono le mall, wa whaasawi na mai aisi soifua na se manu, e lama ti atu wai. O se tasile nei o mall PCC ni ai mai se lava i whaiungo vai aso, ma e le i whaingo fia i tangata sa iai le mall i lea taimi, whaape ai a inga o i la tau e whainga alwe ngai. O tala nā le nei tai au, manuia le amtangol vai aso.